Sizirhatsha ukusuka emzimkhulu wezokurhatsha kwa-SABC e-Auckland Park. Nanzi ezithutshileko. That's the matter which were forwarded as Parliament to the Defence Force to reflect on it, as this is their responsibility. Indaba nkulu eqalwe bona itshejwe ekulumeni kaMengameli yokuvula iParliament kusasa qalwe bona kube ngeyamajoni wekhethu abulewe i-DRC. We're still hoping, Lulama, that President Trump will visit South Africa ahead of the G20 summit when we get that final round of heads of states. Umkhulumeli kaMengameli uthi uMengameli wekhethu uthemba bonyana uza kufumana ithuba lokubamba indumba noMengameli weAmerica uDonald Trump balungise zabo. Umbiko uthi kulimele abantu bebangebhesini yakwaPaarl khona eza kutshayisana netraka eVagendrift nawuphuma ePitori eMpumalanga. Zindaba zesiNdebele ku-SABC 1 akwandi isitshaba sekosini. Imphathimandla zeParlamente zithi zinethemba lokuthi amajoni ali-14 weSouth Africa abhubhele eDRC azokukhunjulwa nakwethulwa inkulumo yomnjalo belizwe kusasa. Jayelekile ukuthi umnyango wezevikeleko ube phambili emnyanyeni womnjalo belizwe, kodwa na iParlamente ibawe ukuthi namajoni abhubhele eDRC ahlonishwe emnyanyeni lo. Inkhulu zibambe umhlangano nembiki indaba namhlanje ukunikela ngezamva nje malungana nokuvulwa kweParlamente kusasa. Kuthethe inyanga ukwenza amalungiselelo kunye nemali engange-6 million rands, kodwa na sele kusikhathi sakhona godu sokwethulwa kwenkulumo yobunjalo belizwe. Ngesikhathi sokwethulwa kwenkulumo yobunjalo belizwe, uMengameli uveza amahlelo namaqalo ntanzi kahulumende amade namafitshani. Nanyana uMengameli athi batsho konke kulungile nje, kodwa inhlangano zepolitiki ezinye zibawe ukuthi aqalelele indaba yamajoni ali-14 wekhethwapha abhubhele eDRC. That's the matter which were forwarded as Parliament to the Defence Force to reflect on it, as this is their responsibility. Pheze kufakwe imbawo ezizinkulungwane 2 zembiki indaba ezifuna ukukhambela ukwethulwa kwenkulumo yobunjalo belizwe. Nakusenjalo uInako Mateza weminyaka eli-19 ubudala ukhethiwe ukuthi azokubonga uMengameli kusasa. iParlamente yamukele inqinisekiso ezimbalwa zabaholi baphambilini abazokukhambela umnyanya lo kusasa. Are coming the likes of former President Mbeki, he will be here. Former President Motlanthe, he is here with us, as well as former President Zuma, he will be in attendance. Not only them, the Speaker has alluded that even the former deputy presidents, as well as the former speakers, former chairperson of National Council of Provinces. So they will be here in their numbers. Nakubuzwa ngendaba yokungezelelwa kwezevikelo kwelikaMengameli ngonobangela okungaboni ngalihlolinye kweSouth Africa neRwanda, iParlamente ithe batsho lokho kumsebenzi wabongqongqotshi abajetshezobelelesi. Nonyaka nje isiqubulo sesona sithi harnessing parliamentary diplomacy or realization of global solidarity, equality and sustainability. Lokhu kukhambisana nokubanjelwa kwe-G20 eSouth Africa panonyaka nje. Ukusukela eminyakeni embalwa edluleko iCape Town City Hall beyisolo isetshenziswa yiParlamente kulandela ukuthikamezeka kwayo ngo-2022 nayizakutshiswa. Ibonakala yanda imiphakathi ehlala ngenkampeni ekhethwapha njengendlela yokulwa nobulelesi. Enye indawo eyenze njalo kuseProtea Glen eSoweto. Izakhamuzi eziningi ezihlala kuleya ndawo emini zisemsebenzini kanti zithemba bona uMengameli uCyril Ramaphosa ekulumeni yakhe yobunjalo belizwe uzokukhulumisa kakhulu indaba yokulwisana nobulelesi. iProtea Village eProtea Glen seyifana nendawo ebevele zenziwe ngendlela yokuthi zibe nivikeleko, kodwa konke lokho kwenziwe bahlali bakhona. Ukukhagala kobulelesi endaweni le kugcine kwenza izakhamuzi bona zibuthalela imali kuvalwe ezinye indawo zokungenela lokuthineli.
lokhu kusiza ngokukhandela inlelesi bona zingafinyeleli lula amakhaya abo ngokhunye kwebudisi bona labo abalelise lapha babhalelwe kuphuma. So ha president angatisa maybe security re bone a re tsebe nka ibua jwang ka tebana because yona ya affecta too much because we work so hard to rebel something mare and every day ha rebel so na ntse because ba dinka batho ba bangwe bona ba dinka change simple je fela bona. Izazi uhulumende kufuza anikele izakhamuzi amandla okulisana namazinga phezulu obulelisi. My suggestion is that the government goes out of its way with the authorities to train the public, to make sure that they don't become kangaroo courts and they don't take the law into their own hands, but that they do protect themselves. Ekulumeni kaMengameli obunjalo belizwe eminyaka opheleleko, uMengameli wavuma bona ama-CPF kufuza anikele izezelo kodwa nakusesebuthaka ukuthi kwenziwe njalo. There is no doubt that a professional, well-trained and properly resourced police force working closely with our communities will make our country a safer place. Imbolobolo zobulelisi zekota yesibili eminyaka opheleleko ezikhutshwe ngosinyikhabu eminyaka opheleleko ukubulawa kwabantu kukhuphuke nge-5.8%, izehlakalo eziphathelene nomseme nge-2.5%, ukudlelezela nge-8.8%. Ungqongqotjhe wamapholisa uSenzo Mchunu uthembise ukubekela phambili ukunikela ngezenzelo zokuqeda ubulelisi. Persistence of high crime rates underscores the urgency of doubling our effort on law enforcement, prevention and community involvement. Ilindelwe ngamehla bovu ikulumo yobunjalo belizwe kaMengameli yakusasa ukuza bona intshijilo ezifana nobulelisi ziyokurarulwa njani. Ekhathini lethu le-Facebook sibuze ukuthi ngikuphi ofuna ngathana uMengameli angaqalela kakhulu ekulumeni yakhe yobunjalo belizwe. Nakumbona ukhelandela mbukele. Kulona uMongameli ngoba ezokhuluma inkulumo yakhe nje kusasa ekhulume ngala idakamizwa egcwele umhlaba wonke. Ndeyothi akhulume ngendaba yamathuba emisebenzi njengoba bebaningi ngabantu abahlezi emakhaya. Ngoba iEskom angayihelebhi unyaka lonke kwemali ngoba iEskom uyayihelebha or uyihelebhi intengo yokuthenga igezi ihlala iphakamile nje right through. Kuyaqobululeka kancane lapha kuthiwa umuntu ucashwa ngeminyaka from 18 to 35 awamkhashi kuyahlakiwa ngaphandle emkhashi sibulalwa indlala emsebenza ayikho. Ngifisa ukuthi asichazele ukuthi bazolwa kanjani nalenkohlakalo egcwele komasipala. Ayalele laba abanikezela ngemisebenzi abama-service provider bakhuphule imali bangahlisi imali and then baqasha abantu permanent. Sicela ukuthi government ibuyisele wonke amaphandle namakhaya kubo. Ngesimele lento yokuthi sirepele abantwana. Umbono ngiyawubukela eSABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. uMengameli uCyril Ramaphosa unethemba lokuthi baza kuhlangana noMengameli weAmerica uDonald Trump bona bakhulumisane ngendaba ezihlukahlukeneko. Kutsho umkhulumeli kaMengameli uVincent Magwenya. Kuyaphithizela eParlamente ngaphambi kwentetho engobume yesizwe kaMongameli Cyril Ramaphosa ngoLwesine. Isithethi sakhe uVincent Magwenya uthethe nonondaba malunga nenkqubo kaMongameli nezakutshanje. Intetho kaMongameli waseMelika uDonald Trump malunga nomthetho wekwexuthwa komhlaba uphale phambili. We're still hoping, Lulama, that President Trump will visit South Africa ahead of the G20 summit when we get that final round of heads of states. And it remains President Ramaphosa's intention to welcome him on a state visit. We're hoping that there'll be time even for a round of golf. uRamaphosa uza kuba seDar es Salaam eTanzania ngempelaveki kwingqungquthela ejongene nokhuseleko kwiDemocratic Republic of Congo. Ali-14 amajoni oMzantsi Afrika abhubhe kungquzulwano nabavukeli be-M23 nomkhosi waseCongo. uMagwenya uzikhabile izityholo zokuba amajoni oMzantsi Afrika atyalwe eDRC ukukhusela umdla wezoshishino.
And so to reduce such a long commitment to the attainment of peace in the DRC, in our continent, to the protection of mining interest, is completely devoid of any truth, and it lacks the knowledge and the appreciation of South Africa's role in ensuring peacekeeping or ensuring the stability of our continent. uMagwenya uthi baza kuthi gqolo beqhuba uthethathethwano bakhawuleze baphendule xa kukho ulwazi olungelulo nokuhlaselwa kwemithetho yelilizwe. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlament eKapa. Njengombana kulindeleke inkulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa yobunjalo belizwe njengomholi kahulumende webumbano, kulindeleke ukuthi inkulumo yakhe ifake ehlangana nomthetho ukuthathwa kwenarha osanda ukuphasiswa. Njengombana kube indaba ekhulunywako ephasini zombelele. Kangangokuthi igcine sele idosela ekutheni uMengameli weAmerica uDonald Trump athusele ngokuqindelisa imbonelelo abasiza ngazo iSouth Africa. Ngemva kwebatsho emamala yokuthi kunabantu abathileko abathathelwa inarha elizweneli. The leadership is doing some terrible things, horrible things. Akukapheli nenyanga uMengameli uRamaphosa atlikihla umthetho wokuthathwa kwenarha eseluneminyaka uhlongozwa. Ilwazi elihlanelelweko nebatshe mamala hlaza malungana nomthetho irhatsheke iphasi zombelele yabe yokufika nemazweni azintsitsirimba njengeAmerica. Kodwana kuhle umthetho lo utsho ukuthini eSouth Africa? Umthetho lo unqopha ukukhambisana nomthetho sisekelo ekuhlaliseni kuhle kobulungiswa obungakhange baba khona phambilini. Ngendlela ehlathulula ngayo ngabaningi kubalwa kibo nosomkhulumi eofisini lobumengameli uVincent Magwenya. There is no confiscation of anyone's land in South Africa. There is no officially sanctioned discrimination by the government of anyone in this country. The Expropriation Act has been unfortunately misinterpreted, and there has been a lot of fear-mongering. Umthetho okhulunyiswako lo ebe umthetho omlingwa ujamiselela umthetho wangesikhathi sebandlululo okudliwa kwenarha i-Expropriation Act 63 of 1975. Umnqopho malungana nomthetho lo ekhabo lawo umkhombandlela nokulawula ukuthi inarha izokuthathwa njani nokuthi abathathelwa inarha bazokubhadelwa njani. This is not the bill to transform property relations in the country. It's not the bill to transform land relations in the country. So I see the real critique of the bill being, because it's a highly procedural bill with vague and contradictory procedures, it will be ineffective. Iye khona kunebatshe mamala ukuthi umthetho lo egcineni yokukatelela ukuthathelwa inarha. U-advocate Ngcuka Itobi uhlathulula ngokunabileko ukuthi lokho kuzokukhandelwa njani ngokuya ngesakheko sawo. It's a complicated piece of legislation because it's designed to make it difficult for the government to forcibly take property. uMengameli uCyril Ramaphosa uyokwethula inkulumo yobunjalo belizwe kusasa ngesimbi yekhomba. Limele abakhweli bebhesi engozini yendlela yenzeke phakathi kwebhesi yakwaPATCO netraga endleleni R573 eyaziwa ngeMloto Road ekuseni namhlanje. Ingozi yenzeke eduze neVerghendrift. Sikhulumisana nomkhulumeli wakwaPATCO uLindo Kuhle Xulu njenganje. Akwande Xulu, siyakwamukela indabeni zasindebele lapha ku-SABC1. Ngelwazi enelifumeneko kwaPATCO yenzeke njani ingozi le? Yebo. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe noPATCO emoyeni. Sithole umlayezo ekuseni namhlanje ku7 o'clock ukuthi kukhona ibhasi elibe nengozi. Ke masiphenya sathola ukuthi ibhasi leli ibhasi ebeli ku-R573 njengoba usho kuMloto Road lihamba lisuka eMarabastad ePitori liya le eMpumalanga. Ngokuzwa kwethu ke siseke saphenya ke imphenyo lena yokuqala ithi ibhasi lethu lishayisana netruck. I-truck ke masibheka i-video footage ngoba uzokhumbula ukuthi ibhasi lakwaPATCO linama-camera awu4. Futhi sithe masibheka i-video footage sabona ukuthi i-truck lena ibizama uku-overtake laphayana yase ingena kulane noma la kule ndlela ehamba ibhasi khona
kwatholakala ukuthi kuba into abayibiza nge-head on collusion ukuthi izingqubuzane ngeyiphongo. So singendlela esiyibona ngayo ke thina njengophathi sibona ngathi i-truck lena engene kuleni yebhasi, but ke akusiyithi abantu bomthetho silindeke ukuthi i-investigation yamaphoyisa isibeke lapha abacabanga ukuthi sibeke khona, but kuleyo ngozi leyo kulimale abantu abawu-22 okwama-passenger wethu and then kwalimala no-driver wethu. Umuntu ke olimele kakhulu u-driver, but ama-passengers lokhu siyezwa ukuthi at least around abantu abawu-16 sebadischargiwe kule 22, okusho ukuthi abanye basalithola ke lolo sizo yibhedlela. Bunjani ubujamo balaba abalimeleko? Njengoba ngisho ke about 16 yabantu sebadischargiwe kule 22 elimele, silindeleke ukuthi nabanye balokhu baqhubeka badischargewa kuthiwe ama minor injuries, okusho ukuthi abalimalanga kakhulu bona ngoba bahlele emuva. Umuntu ke olimele kakhulu u-driver njengoba ngisho ngoba uyobe phambili kuyi head on collision kanje nazi inqubuzane ngeyiphongo, kusho ukuthi yena kuze kwafika nesikhathi la kufanele khona akwazi ukuthi akhishwe ngoba ubencindezeleke khona between isitulo sakhe kanye nesidrivelo sakhe. So bagcine bakwazi ukuthi ke basike izinto abayisikayo bamisa esibhedlela. Uye umuntu esize ngathi kuthiwa usesimeni esi-critical but kuthiwe ustable noma kunjalo. Cishe ngathi ukufukile inyawo nalaphayana ke imithambo yangasebusweni nayo ithe ukuthinteka kancane, but ke bathe usase-stable okwamanje, so akusisikhathi sokuthi sikhathazeke, but bathukile kakhulu abantu abalimele kanti bathuswe kakhulu ukuthi balibonile i-truck liza phambi kwabo, yiso isimo sabo noma ke badischargiwe ngalesi sikhathi. Sithokozela isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Kulindo okuhle Xukulu okhulumela iPhatco. Kanti nasiraga nendaba sifumana ezithi umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthi ukurhatshwa kwelwazi eliphambukisako malungana nemphumela yokubuyiselwa kwenarha kubanikazi ngaphandle kokuliliswa kuzokonela iSewula Afrika, kuzokubangela iSewula Afrika umraro omkhulukhulu. Lokho kunjengombana umengameli we-America aphefumulele phezulu wabe watlola neenkundleni zokuthindana. uSteenhuisen uthwenyekile ngelwazi elingasiliqiniso malungana nokuphasiswa komthetho wokubuyisela kwenarha ngaphandle kokuliliswa. Nanyana kunjalo kodwana umholi we-Democratic Alliance lo uthi bazokuraga nokutshijila ukukhambisana komthetho lo nomthethosisekelo. If that misinformation becomes fact, it has real-world consequences. And if it leads to the cancellation of aid, if it leads to the cancellation of preferential access to certain markets, it will have an effect on all South Africans. Nebeka khuluma ngombuso webumbano uSteenhuisen uthi akhange kube lula nokho kodwana ilizweli sele lisebujameni obungcono kunaphambilini. iDA igandelele ukuthi uhulumende kufuza rhabisa amachuguluko azokuthuthukisa umnotho. We will approach the courts, arguing that this act is indeed procedurally and substantively unconstitutional. And that position has not changed. uSteenhuisen uthi isitshijilo samhlapha nje sokuqineliswa kwegezi sigandelela ifuneko yokuletha amachuguluko nesidingo sokuphehla igezi ezijameleko. Nasibuya endolo. Nante ki experience jo tshile akubona hore nga tsoga ka level o philwa ka moka emotionally I will never be okay. Umma weLimpopo uthi nanje akakholwa ukuthi ubelethe ngaphandle komtholapilo ngoba kungana ambulance engamphekeni lesibhedlela. Mbuyele zisekhona indaba kanti uyazithola indaba eziku YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku Facebook. Izakhamuzi zeBarberton eMpumalanga zibawa ukuthi kube nesombululo phakathi kwabatshayeli benkolo ezizijameleko ezaziwa ngama-Avanza nehlangano yamateksi yemjindi. Ngokusho kwabatshayeli bama-Avanza, abosomateksi babhalelwa ukufumana isombululo esizokuvumela bonke ukuthi basebenze endaweni le. Izakhamuzi ezisilingekileko zitshagaleza ema-ofisini wehlangano yamateksi wendawo le. Baphume ngobuningi abantu beBarberton kwavalwa nenkolo. Abantu abaningi akhange baye nemsebenzini baphazanyiswe kungazwani ukuhlo okukhona phakathi kwabatshayeli bamateksi nabatshayeli abazijameleko bama-Avanza. Izakhamuzi zithi zifuna ukuthula nokunikelwa ikululeko yokusebenzisa inthuthi ezifunwa ngibo.
Abantwana laba bema-Avanza bathi izamela singwa ngisho nabo. Sicela ukuthi ama-Avanza nema-taxi bafike esivumelwaneni ukuthi abantwana bakhona gibela kahle. Nakusenjalo labo abapatrol emateksini kaningi basola ngokubeka amaphilo wabatshayeli benkolo yengozini. Abatshayeli bama-Avanza bathi ibhalwele yonke imizamo yabo yokulinga ukukhulumisana nehlangano yamateksi umjindi. Batsho seminyaka soloku nje. Zamile khulumisana neteksi ukuthi siyancenga ukuthi simane basinike umzila lesingasebenza khona but kude lokwendakalako from last year. Ngakelinye ihlangothi ihlangano yamateksi le ithembise ukuhlangana nabatshayeli bama-Avanza ukulinga ukufumana isisombululo. Isinqumo sethu esimelene ngaso ukuthi nathi ngeke sikhona ukufika ukufinal ngoba nathi with nama-umbrella iSantaco, our umbrella naku-national under Santaco, nathi sinema-delegate la ngetulu kithi lefuna siconsulte kuwo. Ihlangano yamateksi le itshele izakhamuzi ukuthi ihla seyizakuzwakala emalangeni. Umma osemutsha obelethele emasangweni womtholapilo eRosonekal ngaphandle kweBekersfort eLimpopo uthi usathukiwe nje. Umtholapilo lo bowuvaliwe nakagijinyiswela kiwo ukuthi ayokukhwelela khona iambulance ngomgqibelo ebusuku. Umtholapilo lo awusebenza ubusuku nemini kodwa na usebenza njengendawo lapha abantu bathola khona ama-ambulance asebenza ama-iri ama-24. Umnyango wezempilo eLimpopo uthome iphenyo ngendaba le. Umndeni wakaMangxe Marikane eRosonekal uthi umnyango wezempilo uhlazisile begodu uphula amalungelo wabo. Lokhu ukuza ngemva kobana usurprise Mangxe abelethele emasangweni womtholapilo nebekafuna isizo lezempilo. Umndeni lo uthi uqatsha ikoloyi yamuse emtholapilo ukufumana iambulance khona. Bathi batsho abasebenzi besizo lirhabako bekufanele ngathana bayasebenza ngaleso sikhathi bebangekho. Basukela ama-ambulance amabili angakatshejwa. Ugogo likangazimba uthi balinde esangweni isikhathi singaphezulu kwe-iri ungazimba wabe wabelethela khonapho. Re bile re fihletse ke 9 load shedding ya bo. Load shedding ga e boa ke re ngwane la tsa topile. A tsa krele ngwana. Utata lo uthi nanje usathukiwe ngoba nabe kasaba ukulahlekelwa impilo alobe nomntwana wakhe. Nante ke experience je tjatsi akubona hore ngatswa ka ilebala. Bophelo jwa ka moka emotionally I will never be okay. Umphakathi uthi sibathusile sehlakalo sibegodu ukhombela umnyango wezempilo bona uvula umtholapilo weRosonekal ubusuku nemini. Templants re dinyaka always ga di gona ba re di lekholong di le kae kae. Umnyango wezempilo eLimpopo uthi ingaphezulu kwama-500 imtholapilo ekhona esifundeni esikodwana i-222 kwaphela imtholapilo esebenza ubusuku nemini. A re dumele gore gona le mosadi o a swanetse go belega ngwana ka ntle ga clinic ka lebaka la gore se se ntšha seriti sa gagwe le ngwana ke ka fao ge tirago la mogote o diragala re a swanelwa jale ka lefapha go tsenelela ka dinyakišišo re kgontiše gore na e baketswe keng. Umnyango wezempilo wesifundesi uthi uyayiphenya indaba le kanange kuthola ukuthi kukhona abaphula umthetho bazokuthathelwa amagadanga aqinileko. Kanti ke zemali iranda linzinze nalinganiswa nezinye imali ezikolo. Seloshisa ekhaya ngelesithathu entambama ubujamo bakho bezulu sibona lapha ke eTjingalanga iSouth Africa livulile kuthi ke ngapha ngendaweni zangale ngePumalanga Kapa litholakale nge80% ukujinga lapha ke kubo Durban silibona ke nge30% endaweni zangapha ngeGauteng ke khese lana ke kezinye indawo nge60% kezinye indawo zangale ke ngeMpumalanga nasithi siyaqala ke kusasa amazinga wezulu siwabona ke athi uqina ukujinga nangale ke kezinye indawo zangale ngeFreystata ngale ke ngendaweni yangeGauteng silibone ke nge30% lisavule njalo ngendaweni yangapha ngeTjingalanga yeSouth Africa mijijo eduma kumbi ke kilezi indawo lapho silibone khona izulu nge80% bese ke moya ke onamandla ngaleke
tjingalanga yenarha yeSouth Africa kuthi eCape Town kanti ke litholakala kodwa umoya loya onamandla wenza ukuthi ilwandle libe bukhali kusasa ke kanti ke lapha eUppington sibona ke ihonakalo yomlilo wemango imjijo eduma kumbi nezulu elinamandla elingale ngeDurban nasicalela ke amazinga wokushisa ngobusuku obu sibona ke indawo eziningi zipholile iPitori nge20 Johannesburg nge18 kuthi lapha ke kubo Uppington nge22 kusasa ke amazinga wokushisa athi ukukhuphuka ke ngemva kwamadina iUppington nge30 iJohannesburg nge28 iPitori nge30 lapha ePhulukwane nge28 kanti ke lapha ke eDurban nge26 bungako ke ubujamo bezulu ekade sikuphathele bona endamba namhlanje sakhe sibona nekodwa ngesikhathi esilandelako Tito Namhlanje indaba ziphelela lapha kanti kusasa zikhona ngeSiswati thula kwandisithaba sekhosini